Wathi asakhuluma kwase kufika isicumbi sebandlu. Judas lebeka ngulomunye wabafunzi labangu-12 labe sihola embili. Weda kuJesu wafike wamanga. Judas. He approached Jesus to kiss him. Kodwa Jesu wathi Judas, nembala indvodzana yemuntu uyithengisa ngekuyanga. Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Mfundisi Mahlalela, kunengi lesingakhuluma ngale viki noma ngale weekend yekubethelwa nokuvuka kwaJesu. But ngicela kucaphuna nje lamagama nawo la athi Judas wafike wamanga. Wase kuyamcabuza. Kwaba kumthengisa kwakhe. Wafike wamanga. Wase kuyamcabuza. Kwaba kumthengisa kwakhe. Uhola sicumbi sebantu ngelisonto Jesu ungena eJerusalem. Lesicumbi sebantu sakhumula emabhanje, sakhumula ematshalo, sandlala phansi, sathi wosana kweliphezulu. Ngalesine nzambama lesicumbi sebantu sifike sitobopha lenkosi lesithe wosana kweliphezulu. Few hours before lenzaba le, Judas uhleli na Jesu badla sidlo sekugcina. Uthi Jesu emkhathini wenu kunala katangikhaphela. After few hours Judas ufike uyamanga, uyamcabuza kwaba kumthengisa kwakhe. Jesu bathandekayo wathengiswa umuntu lakaphile naye for 3 years. Wadla naye, walala naye, wenta yonke into, wathandazela timbuphutse ahamba naye. Akazange wabulawa noma wathengiswa abantu labangamati. Ngikonze kuthini ngikonze kwekuthi ebantu labayingoti empilweni akusibo labakhashane nawo. But ebantu labayingoti kakhulu ngilaba lophila nawo. Kunemindeni lefile ibulawa titha letiphakathi. Kunemakhaya ladzilikile abulawa boJudas. Because Judas ukuthengisa in private, abuye atokwanga in public. Wena uhleke uthi lo muntu uyangithanza. Hayi Judas ukwanga wena ucabanga ukuthi uyakuthanza. Akusiwo wonke ema-hugs that is the hug of love. Not every kiss that is a kiss of love. Some kisses are betrayal. Some hearts are betrayal. Sihlangene namuhla ngoba Judas wathengisa Jesu atetha kudla naye. Few hours later wasinda ufike ngimange emadoda lele ntamahanga kutaba kunguye. Judas. Wena kahle kahle awubulawa abantu labakhashane. Ubulawa ngilabantu lophila nabo. Ebantu labayingoti kakhulu bazo asito letitha lotatiko. But ngileti leti kuzonda ungadi kwekuthi yakuzonda. Sengiyuhlala phansi uyathi kwekuthi mina njengoba ngingumfundisi makungenteka ukuthi Pastor Lwazi udle poison wafa. Ngidabe ngingabulawa amahedeni, ngidabe ngibulawe bantu. Mangabe udlala ibhola ebantu labayingoti ngilaba lodlala nabo labatawuntshontsha sithindi sakho nemasokisi akho bahambe bayophambanisela. Makutawuthiwa ufile ubulawe bantu. Amen. Laba lophila nabo. Mangabe libandla lifa alibulawa abantu bangaphandle.